Nagabenta ki khubor ba man kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kini kilong ki khubor bam ta kasni. Sngoyo man sim bante bo wena ki rangba yubalatip kerteng kom ba Alphonse War nagashnong Lamer Siang East Gentle Hills District ugudan ka jingduna department nrei ka min sim trei shitam bar ka jingkut jingmut ban kamai daladi bat ban yeng halagi jongki kejan kapin inuksa ba kamon bajuan bar ka jingkut jingmut bas kem kamla ban khanglat ya uno ubriu uba angno nadu ka min sim Kiba bun ba ki briu ki bam dan jingduna ai ha ka department ki ut ba kim dan kam dan jam bat ki ai daw ba kim dan lat ban trei ka nu ka kam ka ban ai ja ai khaw yaki Henry uni urang ba ulong gan nuksa ka babhana benda ki briu ki besong krong uni urang ba ha ka jingya kran bat ulat pathai khubor ula ong ba ka jingkut jingmut jong u ban trei na ka benda ban penda penbiang ye ka yeng ka sem ka de ka jing ai min sim ba kraw tam ya u na ka kam than sinsar Uba Alphonse War ulit kaleng ka sor shilong ban terwa sensar haringkat kabam yo i ki khmat da ka jingyarap uding do lala banyalam lenti ka jingdi jang Utai urang ba ulo ong baka kam ka ba utrei ka dina phang kat ba yo namar bathangan ka kbo Shu ulo ong ba uim da ka ba di ba than sensar ba di sha sor shilong ha ka dor shis ba arphol ni shis pa andru photing ka ondala te khum Ya usin sa lawan ra da ka hinmen nalashnong Lamer Siang bat penpoi hashilong haba kelipat ya ke jaka penyat yo ya usinsar ulayatu ba uthan ki kham scam uba Alphonse uhab akathu person with disability uday ubalet school ha Bethany society ulahab i no ka jingduk jingkdu bad ulayo briu bad dan khon Sar. यहाँ से टैक्सी मिल जाएगी पीछे सर Nomor gini mau sama Sir. Hoga. Thank you. Leva? Nilai. Sir. Sir. Mula dia sensar saya. Chu terwa be kumle di ba. Pio yo nai sensar. No, Pio nai sensar. ini na jantia. Na jentia na jentia Na stage na jogi hi stage la bursang stage. la mursiang. Is. Si is ndu dong ti fiwan di sesulong. Oh, em ngati yala jang sa wai sini sa la kwar. Salah ikut. Tapi nu sensar di bawah pila tanhi na di la pathai gibre. Em de thanhi. Fi tanhi. Mut pitit kilo yo nu sensar. Kan kilo. Ke kendai pisan. Kan pesan kilo.
Te umi kan no tulis sensar ha sekilo. Agak sekilo te ulak ban mitang Drio lagi pratli. Dia pratli pidi kan no uai pat. Jadi don begini sepak lagi ko bersepak tu. Ha. Oh bahaya no beri. Long lada ngi penerbian sekemat deh. Ha. Itu ngidi sepak lagi ko nomor ngiap satu nomor ban ngimpuar tu bahkan ketatan yang kipilipai baru. Ha. Lepas kon ben. Long ubah balak kam berben sekemat kemudian ngidi sepak lagi ko. Jadi bukan stang tu mengai sepak. Lalu mula bila persang ni di kam sensar. Dan itu pada setiap lang ke ladan ni kembala arbnai itu. Alright. Kemut men suapi le ayu. Dan satu kuning apa ni cepat di sini society. Jenis soti dan nadu mula pi la pendap nan di bafi. Em ngate yang demar kelong lalong ku bekena iki behingang. Ha. Dia nak kajing bekelajong benaying kan jengre ngayok ban le jong tang aduk sri. Sri. Te hausno yu fi na po betini. I think la ba ngatarang la ba ni usnem arjar something mentai. Te kuno pi mela dia pat. Long dakai kita long chulong le dari kini kita business kum ni mah. Long ni na ngirim pun tang haus sensar. Ha. Nomor tang haus sensar ke ni keju beri dunia. Jadi hape kita kiwe pak. Pangun itu belum itu ada di dong hai ladangi biang kayu kahat lah bandin. Bawa nak ketar min sedia tanpa tang haus sensar. Bar sensar don penting binyo bodro balado. Mar sensar don bentar don hado number 1 number 2 number 3 pun ilong long balak kentai. Ti unio sensar bo fiura dang ti pi paura di kibriu na pili le idal dia. Long ni tu yang udon ni wehan men jonga. Oh. Long itagin ba pempak yo ni sensar long. Long asu api serok ka kali dalam ila phone dah. Oh. Dan kabar ban location kuno pi itu yang tak kamar ba kapoi ba nakakalikan ng panahap. Nang gitu nang chua bikin poi di kilafun ingat dengan lali ap. Ngalong ngala betai ke jang pek ngaying ta long ay kani location daga location jongai ken. Tunggu ada ngabat uding ngala ampe ubri ubat de gumta namar dada biong haki sula dada kiong kumiki sopti te ginam la abantip ye pong kalor yu tengi abe apa isan de tang uding gen Bien. long besotu tu latip Tengi perlang ngah ke nadu bahas nang yang jom kemut ngala nomor ngasai di caki ingin beri gumtam kemut ars ni kemut luti completely fikir kat no terlibat ci. dan kepar bikin arbusan dan kepar komentar sini ke sauko ngakit sauko Filal adiam tasi. Mda hado talang ka kambit Atau kasem sistem ni pio piat keleng kune menhabra sebab dingdo nata kajing thaj kajing drum kajing sit ka kasngi jeng be keler ni jeng khap nia ka kali bo pai ba bo ya yang berpi kuno pila. Mereka tambah nomor ni ngilalong habit tu sini. Tolong la ngilalong melenong. Abon kat tu kat ni pro dengan awak tu dia jengkermen. Lihat ni kemudian mengi pan ke jengmut ngi ni ailang. Ngi tu kamnap ya la ke jongka idea. Long tapi ngi ai men se me pra mengi kam tam pra benar kan net. Long ngim tu long man kamnap. Dan tu ini dan jengna na air. Ilong normal bolong yiru pai normal be ha. Aku kejing beklang ni yang teh. Kau first di penengkau kadi ke nak kejing beklang jong i kan tak bengi. Yela penyepat je pra kalau nging long sep mah. Per pengadang itu berkebut ngap sabi lembar. Habiban masalah damle kata tom. Langsung solong pop ada ban cukup mi dan gikun. Kuman kerna unta.
nga nomor sini bala ngahi nomor sini bala rai nomor kadon ka ba bang panghan ka ta abi lang ko mamla man ang wa taray bun ba yo so tu isin bala ang gumta de ya namla sa piba bania ju ya jan tang sturu lang nang ngadam ngalaray ngadam liyo kejat sur te nong hot nga jana jong na te ngadam la ni lagi kunjung na jong na nga kendo ta kumot nga ikabangala sa long nandunit ma nang amni tang mandunit na markadai karat ka jong ki bayi ya ka bayi waying hite ba lang ladang ibiang ka jingkamay kumot ngila bersih ka bayi dalam ka syong ka jingkamay ikamay kata dang bangi habade just patken ketu hable na gumta ketu habbo na gumta ngile gumta ladam le gumta kamot jingjar ya ka bayi undan ku bayi rap ngi ba alfon ba Jaj ngadi jawar Jawa pion di senang na na la mersiang lamar siang don't think kim new kor kilong kim perkat ma alis ki haban ya sha an pangga ke baying sabay bon ki lang kam thlia tam le kata dang sha de